I evo nas ponovo u rokačini, Kanter 1.6, aga skide boost. Majko nije uspješen. Rohaj, vidi ovoga krovu. Ulaz u ventilacije, evo ti mater se. Pizda mu mater. Dajmo fantomke. Ljudi moji, ovo je malo novi Kanter, znači novi od malo, stvar ista verzija 1.6, ali ovdje naravno malo drugačije oružje, drugačije ljudi sve. Tako da ne bi bilo kakve zabune, znači isti je Kanter. Vidimo na krov. Evo li ti imamo moj krov. Milune, ne idi tamo, evo ti imamo sebe. To bi bilo to.